Kuble yepi waro ki prelok ki was nyau suk wo up ki kubor wa pala how new channel ki kubor wa pala ki wakwa open nyau chapi man ki kamni wa ubru wada ot kujut ne ujor da kisnem katu wa chem chitom uhai boring mensen da chem ki doktor ye wa sakhiat wei ite to wa mi lymmein o hapoh khmut yong o na liang timun te tons dang i ki kubor ha iwi ijia wa pala iwada jia ha US wa ubru wada chem chitom hai boring mensen da kisnem katu da pala we da Khyrngiat uwo chem da lymmein ka wada mi hapoh khmut yong o na liang timun ya ite ijia wa pala da chem hadin wa ute ubru wa lepau pras nem irta da khana namo da ujor uchaki doktor wa chem chitom u hai boring mensen wat lada ute ubru da ong u wa mem usnya witness nya pher u hai idor khmat namo ifes yong o nei te wajia tang wa ka x-ray report namo ka rhinoscopy da panyu ko ya iwa pher namo iwa phala kate kates ka wada le u da panyu ko wa ka lymmein wa khla namo ka lymmein be da mi ko na ka liang timun yong ithlu khmut yong o ka youtube namo ka khubor chapang ite ijia wa khla the share haka the New England Journal of Medicine da usagar khana wa Michael Turner ki doctors da put ki yakate kalme napo ithlu khmut yong o hei por wale yaka oral wa ka otolaryngologic surgery de wale da ka intranasal approach katkam wada khana da ki doctor kate kalme ka wada put ki napo ithlu khmut yong uti ubru jrom ko 100 mm ka khubor da ongkole wa ichem chitom uti ubru hai boring mensen da bha namo da wir I lebnai hadin wada deb o sumario hado kat once nyau palawe imsnyau ye wo mudur wa mi lymmein uti ubru chapo khmut haro te du kindi don hi khuble chipon